Kitabu cha Samueli mriangoni wa 15. Samueli anamchemera Sauli. Sauli wera na miaka kadhaa na watawala Israeli kwa muda wa miaka kadhaa. Na yawatagula Israeli 1000 ambao kula kaizao 2000 wera manakala na Sauli kwa Mikimashi na kaiza mirima ya Betheli. Atu 1000 wera manakala na Jonathan kwa Gibea. Kaiza nchi ya Benjamini na areho hangine marao salaki au uja kwa mzini. Jonathan ishambulia ngome ya Filisiti rio kala kwa Gibea. Na Filisiti makipata ovoro. Sauli akilagiza gonda ripigwe iti yose na kwamba Aibrania ni masikire Israeli yose makisikira esha kukala Sauli za ishambulia ngome ya Filisiti na ukala Filisiti mazame na Israeli bayo watu makikunzumanyika ngwenga makimtoa Sauli kuko Giligali Filisiti makikunzumanyika ili mahehe na Israeli makuza na magari ga farasi 1500 ahirikia farasi 1000 na majeshi anji here msanga wa pwani makimbuka na machenda piga kambi yao Mikimashi upande wa ngombolero wa zuwa Beth Aveni Israeli maroho na kukala makaiza tabu bomu na shikara kwa maza remerwa mazifita pangani vihunduni kai za miamba kai za maina na kai za mabirika angine kai za Oaibrania mavuka Jorodani machangira nsi ya Gadi na Gileadi Sauli ye wera achere kuko Giligali na tuosi maro kala naye makikalama na vinoni miri kwa woga Sauli kimtariza Samueli kwa sikufungaye here Samueli jokala la giza ila Samueli kazire na watu makikwa cha kumuricha Sauli bai Sauli akiamba niroherani sadaka ya kuocha na sadaka za dheri Sauli akihalo sadaka ya kuocha akiomboza kwa Bwana aro marigiza kuyamboza tu Samueli akiza na Sauli achambula kwenda mdhana na kumlamusa Samueli akimzakiamba uzahendaje we Sauli akimwamba naona atuma na tamkana na wekuzira kulenga nayo mbadheri yoikwa na Wafilisti were makomi Kimashi maza zipanga tayari kufupiga ndo nikianza nikiamba vikara ya Filisti mandani taramukira kwa Giligadi kabla siza mvua ya Bwana na vize bai vikibidi nimboze sadaka ya kuocha Samueli akimwamba Sauli zahenda uzuzu kutuwira amuri ya Bwana Mlungu ariyo kulagiza utuwe kala waituwa angehenda utawalio ukale imara zulu za Israeli kare na kare ela vikara utawalio kaunda domo bule Bwana zatimazira mtu mwingine ariye na ufaiza moyowe na Bwana na mtagula atawala atuwe kwa kukala kurutuwire riri neno riro lagizwa ni Bwana bai Samueli akimbola Giligale akimbuka kwenda Gibea kaiza nchi ya Benjamini na Sauli akiatala watu mario kala unga naye makala na atuma patawa magana mahanda uvivu Sauli na wanawe Jonathani nao atumaro kala unga nao were manakala Gibea kazi nsa Benjamini wakata Filisiti were mapiga kambi Mikimashi baishi kare Filisiti mambo la kambi ningwao makikala mazazi gaja kana tau kwenda hea na Israeli kikosi cha kwanza cha Gwirangira yendayo Fura hata nchi ya Shuali kikosi kingine kigwirangira yendayo Bethihoroni na kikosi cha Hamu kigwirangira yendayo sehemu zilizo zinalula na Detera Zeboimu upande wa nyika vikara kwereka kuna msanyi hata mwenga kaiza nchi yose ya Israeli maana wa Filisti mamba sizo Ibrania makazi tenge ziramishi na mafumo ba Israeli osimataramuka kwenda kwa Filisiti makanole majembe gao masururu gao matoka gao na miundu yao manolero majembe na masururu kwa theluthi 2 za shekeli na makinolero matoka na konjo kwa theluthi 1 shekeli vikara siku ya viha kaiza majeshi gariko kala Sauli na ngana mwana Jonathani kana tangu ngare kala na upanga edufumo so kala Sauli na mwanawe baiki kosi cha Filisiti cha kwenda vivi hata mwanya wenda wa Mikimashi